Dobar dan, ja sam liječnik Tihomir Kekez, inače sam abdomenalni kirurg i bavim se znači bolestima probavnog trakta, operacijama. U to spadaju i bolesti analnog područja, hemoroidi, fisure i fistule. Pa proktologu morate na pregled kada se jave tegobe. A tegobe koje se jave su znači svrbež ili pečenje, to ljudi opisuju kao upalu, ili se hemoroidi počinju ispadati, mogu krvariti, mogu izazivati bol, što je relativno rijetko, ako ljudi misle da hemoroidi često izazivaju bol, ne izazivaju, ili kad su već veliki, kad su u anusu, mogu izazivati osjećaj punoće u anusu. Znači kad se jave te tegobe, onda se mora ići proktologu. Pa sa oboje, znači proktološki pregled mora se opipati, za to služi prst, mora se i pogledati unutra, za to služi anoskop, sam naziv iz grčkog moj znači gledanje u anus. Ono omogućuje znači da se pogleda unutra u anus, hemoroidi unutrašnji se ne mogu napipati, ne mogu se vidjeti, moraju se pogledati s anoskopom, a anoskop, taj ljevčić, slično kao što se gledaju uši ovoga, je bitno zato što se kroz anoskop mogu i liječiti hemoroidi, podvezati ili neki drugi ambulantni zahvati. Pa gledajte, sve znači bolesti koje su u tom analnom području, hemoroidi su najčešći, mogu nastati i fisure, to su ranice u tom dijelu koje jako bole, ranice su male, ali bol je jako velika, tako da ljudi disfunkcijski ne mogu sjediti, ne mogu obavljati dnevne aktivnosti, ili može biti fistula, što je u biti kanal koji znači ide između anusa i kože i kontinuirano se gnoji i cijedi. Problem je što takva upala oko anusa je doslovce taj gnoj kao lava okolo probija i na nova mjesta izlazi, tako da je to dosta komplicirana bolest, mogu biti kondilomi i to su biti najčešće bolesti analnog područja. Gledajte, nema propisano, znači liječnici koji imaju duži prst će naravno ući duže unutra, znači koliko prst dopušta, ali nije potrebno preduboko jer cijeli proktološki pregled bazira se da se ustanove benigne i maligne bolesti analnog područja, završnog dijela rektuma i ne treba se predugo ulaziti. Ukoliko postoje neki alarmantni znaci, znači nešto što ukazuje da bi moglo postojati sumnja na tumor debelog crijeva, kao što su tumori u obitelji, krvarenje, da je novonastali zatvor i tako, onda je potrebno pregledati cijelo debelo crijevo i za to je potrebna kolonoskopija. Mi sa anoskopom pogledamo znači samo završni dio debelog crijeva i anusa i nije potrebno preduboko ulaziti. Pa pregled je neugodan, ali ne bi smio boliti. Ako ljudi imaju bolna stanja u anusu, kao što mogu biti trombozirani hemoroidi ili neke fisurove ranice, što smo rekli, onda u pravilu ne treba forsirati pregled, jer to ljude stvarno dodatno boli. Potrebno je dati terapiju, te ljude naručiti nakon 2 tjedna kad se tegobe smire. Stvarno je onda puno lakše pregledati čovjeka. A sve smo već vidjeli, znači ljudi su i padali u nesvijest, znači obično najčešće su to specijalci, policajci od 2 metra, oni se najviše boje, žene su puno hrabrije, još nijedna žena nije pala u nesvijest kod pregleda. Od pregleda nema nikakvih posljedica, tako da to je kao da li imate posljedicu od stolice, nemoguće pregled ne može oštetiti nijednu vitalnu strukturu, osim što je neugodan, ali to kod većine ljudi nije čak ni neugodan. A u pravilu svi hemoroidi rade tegobe, što su veći, tegobe su veće, samo neki ljudi su se naučili živjeti s tim pa to trpe ili od srama ili tako, ali nije da hemoroidi ne uzrokuju tegobe. Pa nema nekog specifičnog pitanja, ono što smo primijetili, stari ljudi se puno više srame, oni teško i svoje tegobe uopće objašnjavaju koje imaju, dok mlađi ljudi nekako to puno otvorenije kažu i koje su im tegobe i što su radili i sve. Stari ljudi stvarno, vidim da je ta generacijska velika razlika između srama, objašnjavanju tegoba, postupaka, što je bilo, što se dogodilo i tako. Tako da nekog specifičnog pitanja nema. Ako se čovjek srami se od početka na svako pitanje, ako se ne srami se ni na jedno pitanje. Ne. Pa masti su korisne, ali ne za sve. Znači rekli smo da hemoroidi mogu uzrokovati svrbež i pečenje i tu masti pomažu. Svrbež i pečenje su iritacija kože u analnom dijelu i tu masti mogu pomoći. Ono što je znači problem, ljudi vjeruju da masti mogu smanjiti hemoroide, ne mogu. Jer što bi se na primjer dogodilo da si neki muškarac koristi mast za hemoroide i iza toga ide mokriti. Znači ponavljam, slobodno može ići mokriti, ništa se neće dogoditi, tkivo se neće smanjiti. Pa spriječiti nastanak hemoroida ne, odnosno uzrok je drugačiji, ali može se znači spriječiti ovo što smo rekli svrbež i pečenje. Naime, kod hemoroida oni su unutra, onda stolica zaostane između njih zarobljene, poslije izađe van i iritira to tkivo kože
oko anusa i onda je problem što ljudi najčešće koriste razne sapune kojima dodatno još iritiraju tu regiju. Znači, češća higijena sa vodom bi značajno puno pomogla da se makne iritans koji je stolica. Kandidati za operaciju su pacijenti koji imaju velike hemoroide, koji spadaju van, oni se ne mogu riješiti na drugi način, i oni koji žele imati bolju kvalitetu života. Znači, većina ljudi kad se oporave, odnosno gotovo svi, nakon mjesec dana kad dođu na kontrolu kažu treba sam ići na operaciju prije, kvaliteta života mi je puno bolja. Mislim, operacija odstranjenja hemoroida, tkivo koje spada van, jednostavno zajedno sa kožom treba odstraniti. Bez obzira sa kojim uređajem to radili, postoji više vrsta energije, ali rezultati su približno slični. Ono što je problem je ta regija analna, to je najsjetljivija regija u tijelu, tu ima užasno puno živaca za bol, za vibraciju, za sve osjetilnih tjelešaca jako puno, tako da je ta regija vrlo osjetljiva. I sad šta god da radili u toj regiji, postoperativni tijek je problematičan, nelagodan je ili boli. Zbog toga trebamo dati dovoljno analgetika, lijekova protiv bolova, i to u velikoj dozi. Znači moramo dati neki puta i 2 analgetika, a neki puta i 3. opioidni analgetik. Ljudi se užasno boje u Hrvatskoj opioidnih analgetika, međutim terapija tu je možda 4-5 dana iza operacije kad je velika bol. Problem je što u Americi opioidne analgetike propisuju šakom i kapom i kad treba i ne treba, a u Hrvatskoj je suprotno, znači i kad treba se ne propisuju. Ako je riješeno bol postoperativna iza operacije, oporavak je puno lakši. Pa mislim, laser je jedna od metoda, odnosno načina uklanjanja hemoroida. Oni se mogu ukloniti laserom, mogu se klasično kirurškim nozem škarama, može se koristiti neka druga vrsta energije kao što je ultrazvuk ili dijatermija, to je oblik struje, a rezultati svih tih operacija su približno isti. Cilj je odstraniti tkivo, za sad još uvijek nije izmišljen uređaj koji bi odstranio tkivo, a ne bi bilo boli, to ne postoji. Sve za koje je potrebna operacija, znači sve analne tegobe benigne, znači koje nisu zloćudne, se u pravilu prvo liječe konzervativno, mi kažemo, znači koje uključuje masti, neka vlakna, neki drugi tablete koje to mogu smanjiti. Ako ne pomogne, bez obzira da li se to radilo o hemoroidima, fisuri ranica ili fistulama, onda je potrebno kirurško liječenje. S tim da fistule u pravilu ne postoji nikakvo drugo liječenje, one se uvijek trebaju operirati. One neće proći same od sebe i ne postoji lijeka za njih. Može se, znači, u završnom dijelu rektuma i anusa, nije prečesto, ali je problem u tome što ove tegobe koje smo rekli da uzrokuju hemoroidi isto tako može uzrokovati tumori u tom dijelu područja. Zbog toga je potreban pregled. Čovjek sam ne može znati da li tegobe koje ima su od hemoroida ili je to od tumora. Naglasio bi, znači, ako ima krvarenje, bitno je da čovjek dođe na pregled kod proktologa. Znači, proktologa ne morate vidjeti, ali ono što je bitno, znači morate obaviti kolonoskopiju, to je pregled debelog crijeva sa aparatom, endoskopija se još zove, zato što smjernice svjetskih gastroenteroloških društava, znači, su postavile standarda, znači svako starije od 45 godina mora obaviti kolonoskopiju. Zbog čega to se pomalo spušta, bilo je 50 godina pa je sad 45, zato što taj tumor debelog crijeva vidimo da se pomiče u raniju dob, pa je potrebna kolonoskopija. Znači, kolonoskopiju morate obaviti bez obzira da li imate tegobe ili nemate, ako se starije od 45 godina, a proktologu trebate ići ako imate tegobe, pogotovo ako imate krvarenje. Pa možda 2 stvari. Jedno što me čini nekako možda ne ponosnim, ali zadovoljnim, pacijenti koji dolaze na pregled hemoroida u pravilu svi dolaze kod da idu na giljotinu. Znači sa zebnjom, strahom, ali ono što je, kad ih kroz razgovor malo umirite, kroz šalu još malo nasmijete i kad odu smijući se onako vedri, to čini čovjeka nekako zadovoljnim, a vidim da su i oni zadovoljni da uslugu koju su dobili, nije samo da dobili medicinsku uslugu, nego da su onako baš zadovoljni s uslugom. Tako da možda to nije ponos, ali nekako je moje zadovoljstvo je to. I druga jedna sitna stvar što recimo u hrvatskom, da li znate koji je hrvatski naziv za hemoroide? Nema ga, znači Srbi imaju šuljevi, da smo mi rekli, pa ne mogu oni biti bolji od nas. Onda smo mi mislili to su čmaroni, znači to su tvorbe koje se nalaze oko anusa. Ja znam da nakon ovog nećemo dobiti pacijente iz Istre, ali mislim da je naziv dosta dobar. Evo. Ali to neka procijene jezikoslovci.